mu minsi mike ishize nababwiye uburyo ki u Rwanda ruri gukoresha Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyungu zarwo bwite nkuko tugiye kwibagezaho muri inkuru yose uko yakabaye tukaba tubonye andi makuru arambuye mu buryo u Rwanda ruri gukoresha diplomasi y'agatangaza Afrika yose yumiwe isi yose yumiwe u Rwanda ruri kubigenza gute mu myaka iri imbere u Rwanda ruzaba ruyoboye Afrika yose nkuko tugiye kwibasobanurira mu buryo burambuye. Reka duhere kuri aya majwi cyangwa aya mashusho mato y'ikiganiro ariko turaza guhita noneho twinjira mu nkuru neza mwumve uko ibintu byifashe bagingaya. Rwanda's Paul Kagame is pulling off a high-stakes diplomatic balancing act that most world leaders try to avoid. He is building nuclear ties with both Donald Trump and Vladimir Putin at the exact same time. Paul Kagame w'u Rwanda ari gukora umukino ukomeye cyane wa diplomasi abayobozi benshi b'isi bakunze kwirinda gukora ari kubaka umubano wa nucleaire icyarimwe na Donald Trump ndetse na Vladimir Putin kandi kubikora bishobora gutuma u Rwanda ruba kimwe mu bihugu bya Afrika bifite agaciro gakomeye mu rwego rw'inyungu z'isi mu myaka myinshi iri imbere. Ese wari watekereza ukuntu igihugu gito gishobora guhuza ibihangange bibiri bihanganye ku isi mu kibuga kimwe? Urakaza neza muri inkuru yacu yihariye. Tekereza nawe ukuntu umuyobozi w'igihugu cyo muri Afrika abasha gukina umukino ukomeye cyane wa Geopolitics n'ububanyi n'amahanga, umukino abandi bayobozi benshi ku isi batinya ndetse bakirinda gukina. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari gukora ibintu bidasanzwe kandi by'amateka, ari kubaka umubano ukomeye mu by'ingufu za nucleaire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya bwa Vladimir Putin mu gihe kimwe. Ibi si ibintu bisanzwe kandi by'ubwabyo bishobora kugira u Rwanda kimwe mu bihugu bifite ingufu zikomeye za strategique muri Afrika mu myaka za 20 iri imbere. Nyamuneka tega amatwi wumva uburyo uyu mukino uri gukinwa. Muri iki cyumweru dusoza mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali habaye igikorwa gikomeye cyane mu rwego rw'ububanyi n'amahanga no gushaka ingufu z'igihe kirekire. U Rwanda rwasinye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya civil nuclear energy na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano y'amateka yasinywe mu gihe mu Rwanda habaga inama ikomeye yiga ku guhanga udushya mu ngufu za nucleaire muri Afrika izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Guverinoma ya Washington ivuga ko ubu bufatanye buzagira uruhare runini mu gushyigikira iterambere rya nucleaire mu mahoro. Ibi bikubiyemo umutekano w'ingufu cyangwa energy security, kwirinda impanuka za nucleaire ndetse n'amabwiriza mpuzamahanga yo gukumira ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire. Kandi ibi ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa. Mu gihe kimwe n'aya masezerano yarasinywe na Leta ya Amerika, ikigo cy'igihangange cy'abanyamerika gikora iby'ingufu cyitwa Holtec International nacyo cyahise gisinya n'andi masezerano yihariye kandi akomeye n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za atome cyangwa Rwanda Atomic Energy Board. Intego yabo nyamukuru ni ukuzana no gushyira mu bikorwa ikoranabuhanga rigezweho ry'ingandano za nucleaire zitwa small modular reactors, ibyo magambo ahinnye bita SMRs. Kugira ngo ubyumve neza cyane, SMR ni utuganda duto twa nucleaire twubatswe mu buryo bugezweho. Utu tuganda ni twiza cyane kandi tuberanye cyane n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Impamvu nuko ari duto mu bunini bwatwo cyangwa izo nganda ari no mu bunini bwazo, niba ariyo mvugo nakoresha, zikaba zihendutse mu kubakwa ugereranyije n'inganda nini za nucleaire zisanzwe zimenyerewe kandi zikaba zimenyerewe guhura neza n'imiyoboro y'amashanyarazi idahambaye cyane. Ikigo cya Holtec kivuga ko binyuze muri uyu mushinga u Rwanda ruzageraho rubasha gutunganya ingufu za nucleaire zingana na gigawatt 5. Iyo ni imibare iri hejuru cyane mu nzego z'amashanyarazi ishobora guhindura isura y'ubukungu bw'igihugu Burundi. Ariko rero reka babwire aho iyi nkuru irushaho kuba nini kandi igatangaza buri wese. Iminsi mike cyane mbere y'uko aya masezerano y'abanyamerika asinywe mu Rwanda, Uburusiya nabwo bwari bwamaze kwinjira mu kibuga. Ikigo cya Leta y'Uburusiya cy'igihangange ku isi mu bya nucleaire kizwi nka Rosatom
cyemeje kumugaragara ko u Rwanda ubu rwamaze kuba igice cy'imishinga yabo yo kwagura ibikorwa ku rwego rw'isi cyangwa global expansion plans. Leta ya Moscow ivuga ko izafasha u Rwanda guteza imbere urwego rwabwo rwa nucleaire rugezweho. Ibi bikaba bikubiyemo kubaka uruganda rwa nucleaire ruzakoreshwa mu bushakashatsi gusa, kubaka ibikorwa remezo by'amahugurwa ndetse no gutanga uburezi mu bya tekinike bwihariye. Uretse ibyo kandi abahanga n'inzobere z'abanyarwanda biteganyijwe ko bazajya guherwa amahugurwa akomeye mu Burusiya kugira ngo baze gucunga izo nganda nk'abanyamwuga babizobereyemo. Ubu rero ikibazo buri wese yakwibaza ni iki: kuki u Rwanda ruri gukorana n'ibihangange bibiri bihanganye ku rwego rw'isi kandi rushaka ikoranabuhanga rimeze kimwe neza neza? Igisubizo ni uko intego z'u Rwanda mu by'ingufu ziri hejuru cyane ku buryo butangaje. Leta ya Kigali yifuza ko uruganda rwayo rwa mbere ruto rwa nucleaire ruzaba rwatangiye gukora neza mu ntangiriro z'imyaka y'2030. Naho nagera mu mwaka w'2050 u Rwanda rwihaye intego idasanzwe yuko ruzaba rukura amashanyarazi arenze 60% mu ngufu za nucleaire zonyine. Ni ukuvuga ngo amashanyarazi u Rwanda ruzaba rukoresha nibura 60% agomba kuzaba ava muri nucleaire honyine. Iyi ntego rero irasobanutse kandi irumvikana. Ni ukubaka ingufu zihoraho ziboneka amasaha 24 ku yandi, no kuvuga zidashikagurika kugira ngo zihaze inganda nini zikeneye umuriro mwinshi. Ibi birimo urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibigo binini bibika amakuru y'ikoranabuhanga, izo bita data centers, ndetse n'inganda ziremereye. Kuri Afurika muri rusange iby'ingufu ntabwo ari ikibazo cy'iterambere risanzwe gusa dushobora kwirengagiza. Ingufu ni urufatiro rw'iterambere ry'inganda no guhangana ku masoko mpuzamahanga. Ingufu za nucleaire rero zikomeza kugaragara no kwemerwa nk'igice cy'ingenzi mu nzira yo kwimukira ku ngufu zisukuye, kandi ibi bitanga amahirwe mashya ku bihugu byifuza gutera imbere. Icyo Afurika idashobora kwihanganira muri iki gihe ni ukwitandukanya cyangwa ugucikamo ibice. Niba ibihugu bikora byonyine mu bwigunge, iterambere rizaba rigenda buhoro cyane kandi rinahende cyane mu buryo bukabije. Ariko rero ukuri kwimbitse kuri muri iyi nkuru ntabwo ari ibyo kubona umuriro wo gucana amatara gusa. Oya rwose, hano harimo ikibazo cy'imbaraga za geopolitical ndetse n'igitutu. U Rwanda ntabwo ruri guhitamo uruhande rumwe hagati ya Washington na Moscow, ahubwo u Rwanda ruri gukoresha ibyo bihangange byombi, rubihanganisha hagati yabyo kugira ngo urwo rwunguke. Ku ruhande rumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga amahirwe yo kwinjira mu mategeko n'amabwiriza mpuzamahanga. Ibi bintu mubyumve neza kugira ngo umusobanukirwe, kuko hari abagiye bavuga bati ni gute u Rwanda rushobora ibi bintu. Kanangira aka kantu. Ku ruhande rumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga amahirwe yo kwinjira mu mategeko n'amabwiriza mpuzamahanga. Hakabaho ishoramari ry'abikorera, no kuvuga private investment, ndetse no kwizerwa mu bya nucleaire n'ibihugu by'i Burayi na Amerika, ibyo twakwita nka Western nuclear credibility. Aka kantu mukumve neza. Ku rundi ruhande, Uburusiya bwo butanga ubufasha mu by'ubuhanga bw'ubwubatsi bushyigikiwe na leta, ibyo bita state backed engineering, amahugurwa ya tekinike yimbitse, ndetse n'ubufasha bwa strategique bw'igihe kirekire. Uburyo bumwe buyobowe n'abikorera, ubundi buryo buyobowe na leta ubwayo. Uburyo bumwe bugendera ku mategeko y'i Burayi na Amerika, ubundi buryo bunyura mu miyoboro ya strategique ya Moscow gusa. Ikindi kintu gikomeye ugomba kumenya ngo wumve iyi nkuru neza, ni uko Kigali iri gukora ibi bintu mu gihe cyihariye cyane. Muri iki gihe u Rwanda rwakomeje guhura n'igitutu kigenda cyiyongera gituruka mu bihugu by'i Burayi na Amerika, ibyo bita ibihugu by'uburengerazuba cyangwa Western countries.
bishingiye ku birego bifitanye isano n'amakimbirane y'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Za guverinoma za Amerika n'i Burayi zafatiye ibihano bikomeye bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda babashinja gukorana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ariko kandi ikintu gitangaje nuko mu gihe kimwe cy'icyo gitutu ibihugu by'i Burayi na Amerika bikeneye u Rwanda mu buryo bukomeye cyane kandi bwihutirwa. Impamvu ni iyi: nuko ingabo z'u Rwanda zonyine zabashije gucungira umutekano imishinga y'ingufu y'ibihugu by'i Burayi na Amerika iri mu gihugu cya Mozambique ifite agaciro ka za miliyaridi z'amadolari, ziyirinda ibitero by'iterabwoba by'abitirira idini rya Kisilamu. Bivuze ngo mu gihe ibihangange by'i Burayi na Amerika bishyira igitutu kuri Kigali kubera ikibazo cya Kongo, ku rundi ruhande bikeneye u Rwanda kugira ngo rubarindire inyungu zabo muri Mozambique. Iyi ni paradox cyangwa iki ni ikibazo gikomeye cyane. Perezida w'u Rwanda Kagame arumva neza izo mbaraga n'amahirwe afite. Ni nayo mpamvu aya masezerano ya nucleaire afite agaciro gakomeye kurusha uko abantu babitekereza. Kagame ari gutanga ubutumwa bwumvikana neza. U Rwanda ntabwo rushobora guhezwa cyangwa gushyirwa mu bwigunge mu buryo bworoshye. Niba Washington ishyizeho igitutu yiyibagije inyungu basangiye, Moscow irahari yiteguye gukorana n'u Rwanda amanywa n'ijoro. Niba Uburusiya bushaka kwiharira ibintu cyangwa kwizirika cyane ku Rwanda, ibihugu by'i Burayi na Amerika nabyo biri mu nzu y'ibiganiro. Uburyo Kagame akoresha ntabwo ari bwa buryo bwa kera bwo kutagira uruhande ubogamiraho, aho ibihugu byitazaga bose, ahubwo ni uburyo bwa strategique bwo gukorana n'impande zose icyarimwe uzi icyo ushaka. Ikoranabuhanga rya Kagame hano rirumvikana: korana na buri wese, ntukishingikirize ku muntu umwe, cyangwa ntihagire nyine umuntu umwe wishingikirizaho. Ku Burusiya rero ikoranabuhanga rya nucleaire ni intwari ikomeye cyane yo kwagura ijambo ryabwo n'imbaraga zabwo mu bihugu byo mu majyepfo y'isi. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gushyigikira ikigo cya Holtec ni uburyo bwihutirwa kandi bwihariye bwo guhagarika Moscow kugira ngo itiharire isoko ry'ingufu rya Afurika ry'ahazaza. Naho ku Rwanda, igihembo gikuru bashaka ni ubwigenge bwuzuye mu by'ingufu buri gukurura no kwakira icyizere cy'i Burayi na Amerika ndetse n'ibikorwa remezo by'Uburusiya mu gihe kimwe. Ibi bikazabafasha kwizera neza ko batazigera na rimwe bishingikiriza ku gihangange kimwe rukumbi ku isi ngo kibe cyabagiraho ijambo rya nyuma. Mu gusoza iyi nkuru yacu, twavuga ko u Rwanda ruri kugerageza guhindura ihangana riri hagati y'ibihangange byo ku isi kugira ngo ribyare inyungu zikomeye z'igihugu. Washington izana ubwizerwe n'amategeko mpuzamahanga, Moscow izana ubushobozi bwa nucleaire bushyigikiwe na leta. Kigali yo irashaka ibyo byose uko ari bibiri, yiyicariye aho ngaho mu ntebe y'ubwigenge bwayo. Kandi niba iyi strategy ikoze neza nk'uko babiteganya, u Rwanda rushobora kuzavamo icyitegererezo gikomeye cy'uburyo ibihugu bito byo muri Afurika bishobora kugendera muri ubu buryo bushya bw'isi bwacitsemo ibice, bikigobotora ubukoloni n'igitutu. Urakoze cyane gukurikira iyi nkuru, ukomeze kugira ibihe byiza.